Lijep pozdrav svima! U današnjem videu vam želim pokazati kako da pronađete napon kratkog spoja ovog tu transformatora. To je inače napon kojeg je važno znati ako se ide u neke veće proračune što se tiče transformatora, ali evo u ovom videu ću vam samo pokazati čisto da vidimo kako se taj napon nađe. A sad, što je taj napon? To vam je napon koji uz kratko spojen sekundar, znači vidite ovdje sam namjerno prespojio sekundarni namot, znači napon koji uz kratko spojen sekundar potjera nazivnu struju kroz primarni namot i kroz sekundarni namot. Odnosno, ovaj instrument će nam izmjeriti taj napon na ulazu. A sad, šta su nazivne struje? Znači, te vam struje pišu na samom transformatoru. Evo ovdje piše, ne znam sad koliko se vidi, ali uglavnom piše da je nazivna, odnosno nominalna struja ovog tu transformatora kroz sekundarni namot 26,2 ampera. I tu struju ćemo sa ovim regulacijskim izvorom namjestiti da prolazi ovim sekundarnim namotom i mjeriti ovim instrumentom. Evo ja sam sve pripremio, pa evo možemo ovo sad uključiti. Vama se ovo ne smije desiti. Regulacijski izvor u početku ti mora biti namješten na 0 V, jer će se inače desiti ovo kaj se desilo, ne? Maknuo sam ovaj kratko spojnik i transformator je na svu sreću ispravan, međutim regulacijski izvor mi je krepo. Vjerovatno ću trebati samo zamijeniti trijak, zato što sam ga malo preopteretio. Da, trijak je definitivno probio. Evo ga, opet radi, zamijenio sam ovaj trijak, bit će i o tome video na YouTube-u. Evo ga, stavio sam novu žicu i sad ću samo ukratko objasniti čemu sve ovo služi. Ovaj instrument mjeri napon na primarnom namotu, odnosno to je taj naš napon UK koji tražimo. Sekundar ti mora biti kratko spojen, moraš imati regulacijski izvor sa kojim ćeš podići napon na primaru i naravno moraš imati ampermetar koji će mjeriti kolika struja prolazi ovim sekundarnim namotom. Pa evo onda idemo iz početka, sad sam siguran da mi je izvor namješten na 0. Pa evo idemo onda ovo uključiti, kako ono kažu, druga sreća. Sad znamo gdje gori pa se ne možemo iznenaditi. I sad, lagano podižemo napon na regulacijskom izvoru i pratimo šta ampermetar kaže. I taj napon ćemo podizati dok na ampermetru ne namjestimo nazivnu struju ovog transformatora, koja za ovaj transformator iznosi 26,2 ampera. Evo ga, podižem polako napon. Evo ga, to je tu negdje, teško mi je točno namjestiti zato što fluktuira. I evo ga, naš napon kratkog spoja ovog transformatora je oko 9 V, recimo, zato što bi se ovo trebalo napraviti sa regulacijskim transformatorom, a ne s ovim regulacijskim izvorom sa kojeg ja koristim, zato što on ima trijak i radi na malo drugačiji princip, jer trijak reže sinusoidu i onda se jezgra transformatora malo drugačije magnetizira, ali evo to je sve tu negdje, tako da je napon UK ovog transformatora oko 9,5 V. Baš me zanima koje bi posljedice bile kada je sekundar transformatora kratko spojen i kad se on priključio na puni napon od 230 V, jer kao što ste malo previdjeli, dok je bilo 200 V na primaru, izolacija se doslovno zapalila, tako da baš me zanima što bi bilo kad bi na transformatoru bio puni napon od 230 V i dok je još kratko spojen sekundar. Evo na izvoru sam namjestio puni napon od 230 V, pa evo možemo ovo uključiti. Evo sve smrdi. Evo i to smo isto sad vidjeli, međutim sad ispada da kad smo spojili na primar 230 V, da su bile manje posljedice nego kad je bilo spojeno 200 V na primar. To vam je zato što sam išao preko regulacijskog izvora, jer se ne bi usudio direktno spojiti 230 V na transformator. Inače, desilo bi vam se isto što bi se desilo i sa 200 V, znači izolacija bi se spalila, to ste evo već vidjeli, i prošla bi puno veća struja i u puno kraćem vremenu bi se žica zapalila, međutim to se nije desilo iz razloga što je prošla prevelika struja i u izvoru se desio kratak spoj i onda je ta struja uspjela izbaciti zaštitu, odnosno osigurače koje ste vidjeli da sam išao podići. Međutim, kad je bilo 200 V,
ništa naravno nije izbacilo jer se nije desio kratak spoj na elektronici i onda nije poteklo dovoljno struje da može odreagirati zaštita, odnosno osigurači. Pa evo, to vam je razlog i nemojte ništa ovako pokušavati. Ovaj video je u edukativne svrhe, tako da evo, nadam se da smo nešto novo naučili, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!